Talo falava o talafou mai le sifofongo le lau muai Wellington e mo le nei tae ao aso se fululua mati lua felua 5. Ua whaalia le palemia Christopher Luxon e le o se whaamua le malo i le taimi nei le mata upolo o langalanga i manato o tangata ina ia mawhaiona malanga sa oloto mai tangata mai atu moto le Pasifika e au noa mani visa na sau noa Luxon o lo tau la ile wa aia le whainga malo so whaatasi i visa whainga luenga whaapea le awina mai o tangata whainga luenga mai fafo o le tali atu lea i se talo sanga le vaenga whaupu whaia le green ina ia mawhaiona umi whainga malanga tangata si mai atu moto le Pasifika. O lo te ena le suifai pule o le green te anau tu iono le talia le malo. O nai manatu e te tau lava na ave le whaamua i le mata upu mo tangata Pasifika e whaamalo si ai so o tanga ma atu moto le Pasifika. Ua amatau na ngau se tasi o kamupani e whaatupea matape na ina tau mafa mo le polkalame o tau mafa moa onga. O le Liberal Group sa tu uina i aile kon karate la tau te kiliva ina tau mafa e se laulua 5 afe i le aso e tasi anga i le campus. Na tōfia e le au whaisia a le Liberal le Deloitte e na te au ina uma a se tale kamupani matutongi talosanga uma e whaasanga i le kamupani a o le itapunia. Whaalia David Webb o loo whaawau na tala noa i le campus ina ia whaawau pea le kilivaina ma le tapena ino tau mafa a o ilo ai se whaai unga mo le Liberal o loo lawa lunga le mata upu i le tele o whaasea ua whaa o atu i le malo i le lei o tau mafa mo le porkalame o lunch i a onga. I se whaamatalanga mai le School Lunch Collective o loo ave pea le whaamua e whaamautinoa o le lei ma tofu sia o matamaiti a onga i tau mafa i aso taitasi na mawaili poti e umi se taimi o whianga i le Liberal ma whaafitau li tau tupe whaapea le tele o aita lafu i pisinisi e sapalaina o loa o tau mafa ma le 5 se lau o ana tangata whainga luenga ua amata fisosoania le campus i le Liberal ina ia whaititia whaalave ma waai ini la asanga i langolango ai le whaala potopotonga e au fia i le whaamautinoa ina o tutongi o le au whainga luenga ma vaenga uma o la lato au nanga pei ona whaalia e le School Lunch Collective. O Chris Seed o le asu i tūlanga e avea ma komisina mawalunga whaaolioli o New Zealand i Beretania, so i tūlanga i a Phil Goff le ana whaamalolo e wawasa mana i a Winston Peters, mai ilona tofinga o le komisina mawalunga, o na oni ana whaamatalanga na whaia e whaatatau i le Presidente o Amerika Donald Trump, i se whaamoe na whaia ilone tona. O Chris Seed na ngalue i le matanga luenga o le vai fafo ma fe whaataua inga, ma o le amalanga atu ilone tona i le whai unga le vai aso fou, e tau ave le tofinga a o talia i se komisina mawalunga tu mawa New Zealand i totono Beretania. Ua sili atu le numero tangata Afrika i sautei New Zealand na ilo tangata Filipino. Ua avea mawaenga lona 2 pito i toa tele o tangata anu umai fafo. E lata ile fastful afi tangata na avea masitiseni o New Zealand ile tausanga taluai. E tu sai mawhamaunga na matanga luenga o le loto i fale. Ono surfitu pasene na CTI tangata Pasifika. Ua avea matangata anu o New Zealand. Ile lisi o atu nu o loo ile se fulu pito i lunga o ona tangata i New Zealand e awhia i matonga. Peitai o au se tālia ua se maile se fulu pito i lunga. O initia o lo tuma o pea le pito i lunga mo le lua tausanga sosoo pito i ai ma Beretania. E le ititi fo maleto o se fulu tupulanga talavou na takiki na mawhao o 5 i se tamamatua a ota oto i fafoani o le taulanga whaatau i Henderson i Aukilani. O se ata video ua whiawea i nei lunga upenga tawhailangi o lo wa ayaini talavou o takiki le tamaa a o pisi tangata i whaataunga i le pō la sofarai le taluai. I se lipote leo na whaali ai, e to alima talavou mai le taivalu i le se fulu tolu tausanga le matutua, ma le talavou se fulu iwa tausanga na whaia nei ngai o inga, na mawhaiona momoli o la tau a inga, se iwanga na i le talavou se fulu iwa tausanga o lo tau fia mō suesu inga. E toa tolu tangata na tau fia li whale mai wai rapa ina ua umona la tau mawhaina se pauta pae na manato le cocaine, peitai e tali tonu leo o le pauta o le opioid. Na ta uaile li suesu e o John Vanden Heuvel e le oiloi leo po le ali te leo le salalau atu o ia pauta whasaina.
O loo fautuaina leo tangata lautele, ia awana i taumawhaina fuala au po o pauta e le mautinoa, pe le i taumawhaina mua. O le a whaiani whaatala noanga leo mai lato na afia, e au ili mawhaiai su e ngai lea mata upu. O le luafe lua na avea i fo i le toa tele o tangata le fale mai, ona o le taumawhasese o pauta na whaapea ni fuala au whaasai na o le cocaine ma le meth. E toa tele tangata ma le liu i tau sangata i tasi, o no le ova o le tau mawhaina o pauta mafuala au, e le tatau o na tango fia. E ono te sima le 8 miliona ta la tupe ngau a tangata New Zealand, mai i oso whainga i lunga le initaneti i le toru maasina muli o le luafe luafaa. Iwa tasi pasene le si tanga i tutonu o le sifululua maasina e tusai mali potifo. O loo whaalia le si itia mawalunga o le numero tangata e ngau le whaitau miliona ta lao tupe, mai i whainga tau whaavalea mauso whainga i lunga upenga ta whailangi. I le li potifa ari kuata tau sanga a le National Cyber Security Center, na tuina mai le aso ua whailua mai ai le si itia o le lua wha pasene, mai le 5 miliona ta la na iai i le tolu maasina taluai. I le vao le aso momo o ke topa, ma le aso tolu tasi o te se mai lua whelua whaa, e se furufitu li poti o so whainga po o ngā oinga na ngā waile silia ma le se lau afe tā la. E ese awala ngā wai tupea tangata e a fo mai i o so whainga i lungo le initaneti, whaapea o so whainga i lungo masini kompiuta, le tele na ngā oi ai whaamatalanga ma whaamaumaunga patino. Au mawhau le pule ngā nua Wellington e whaaalo le silia ma le se fulutasi miliona tā la e puipuia mai ai tangata mai le male lemo i ngā taifale, pe ta aiwa whaalia nisi e au maui le lau mua e whainga tā tele o na whaapaleni le tau e whaatupe ai whaapea le saunga le mu. Ua una ia ele au su e le pule ngā nuu, ina ia whaapipi ini pā puipui tū mau, talona maua le tino maliwa Sandy Calkin tol sfurutau sanga le matua, Lena pa ui le wafui Queen's Wharf i ai o lai o le luafe lua tasi. O Calkin e toa fitu i ai tangata na male lemo ina wapa ui le wafui Wellington e talu mai le luafe ma leono. E awhi ai ma Isaac Livings leana maliu i le luafe lua tolu. I le mai ai o le maliu o Livings na whaapipi i ai e le pule ngā nuuni pa puipui le tū mau i le wafu ma whaaleleia mō li. E tusa ma se fulu tangata ma le lemo i le vao le luafe ma le luafe se fulu pei ona whaamauina. Tala fauia mai le sifofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao.